We are here at Tinago Falls. Mangita ta og bright ng mga people. Atong testingan yung pagka-bright ha. Mga bright daw mo? Maybe. Ito yung KUTAW question natin, sir. The same, 3 chances gapon. The KUTAW question is, mas magamit ko kung mabuak. Unsa ko? Huh? Sura ang KUTAW question! Brad, asa ta pa yun ron? Di mo ka unahan? Tinago Falls ta. We're going to Tinago Falls! Magic time mga Amelia, ready? 1, 2, 3. Okay, let's do this one more time. 1, 2, 3. It's a magic! It's a magic! I did it again! We are here at Tinago Falls, sa Misamis Occidental, Iligan. Just a few kilometers away from the Iligan city. As you see, dagang kayo mga kuha na to, mga kapamilya nga naliko karon. Mangita ta og bright ng mga people nga kabalo sa answer sa atong KUTAW question. Are you ready? Let's go. May tata mga bright na ni. Feeling na ako kay na ay mga bright na ni. Asa mo to? Na nagsaba lagi. Ma'am, ma'am, unsa ma'am? Ma'am, ay ma'am. Hello ma'am. Hi sa mga tao sa YouTube. Hi YouTube. Hi YouTube. KUTAW question ako, isa lang. Tapos na mo'y tulo ka chance. Ano naman nasa loyo ng isa? Mas magamit ko kung mabuak. Unsa ko? First answer. Butong. Butong. First answer ninyo na? Coconut is your first answer. Coconut is wrong. Gamit man coconut ang coconut husk, magamit man ang dili man tanan Isa sir. Oh, sige, ito. Durian sir, durian. Durian. Oh. Durian is wrong po. Last na lang. Asa naman to sila John, no? Oh, man dito. Mananing. Ay. Dito. Hoy, nagkita ko na ta. Dala. This is your third time. This is your second time. Juno and Jonathan. Mas magamit ko kung mabuak. Unsa ko? Huh? First answer sa inyong dua. Hindi na. Ay na ko yung char-chare. First answer. Bildo. Bildo? Buak naman. Bildo? Oh, magamit na lang. Ikaw na sa pader. Di ba? Bildo is wrong! Na naman! Kawayan. Kawayan. Kawayan is your second answer? Yeah. Kawayan is wrong, Gabon!
Clue. Itatag mga bright na ni. Sa man tong mga brightness. Ay, sir! Sir! Amin. Sir, sir, my name is Master Popi and welcome sa akong YouTube channel. Okay. 3 beses lang kayo pwede mag-answer. Are you ready? We are ready. Mas magamit ko kung mabuak. In Tagalog, mas magagamit ako pag nabiak. Ano ito? O ano ako? Walang choices, sir. Dito multiple. Boko? Are you sure? First answer. First answer yan, sir? Oo, sige, buko. Sige. Hindi ako bigas yan, no? Sige. First answer, Boko is wrong. Wrong po yan, sir. Isip-isip konti. Pakwan. Second answer na yan, sir? Answer, pakwan. Second answer, Pakwan. Pakwan is wrong. Oh no. Ay, nakaligo na gid mi. Grabe mo dito sa waterfalls ba? Mangita ta mga bright tapos karon asa naman tong mga bright. Uy, ano yung mga ulitaw na ni? Ay sa. Interview sa nato ni Brad. Ako dahil si Master Popi. Brad, pwede na ako ipunta na sa inyo. Ikaw sila dahil di lang mo maayo mag-drive. Mga mo answer sa mga KUTAW questions. Mga bright daw mo. Maybe. Maybe. So, i-try ninyo, ha? Sige. Mas magamit ko kung buakon. Kung sako. First answer. Lubi. First answer ninyo na. Lubi is wrong. Wrong. Kapayas. Or kalbasa. Ayaw, bato lagi kaya ano, inigwa ka ng bato, may mong tali, gilgil ko. Tao. Kung buakon. Buakon ta karon para magamit ka. Second answer. Aludi nga kaya eh. Second answer ninyo sa Bato. My point. Bato is wrong. Isa na lang. Sana lang. Ang guys, nabili ni Saluyo sa Tinago Falls. Guys, dito mula host ang Tinago Falls. Pero pag abot dito, ma-reveal na so di na tinago dito, guys. Kanira ang tinago, guys. Uy! Hi, babe! Hello! Ay, nanakay KUTAW question. Lain, sige. Dani mo. The same, 3 chances gapon. 1 KUTAW question. The KUTAW question is... Mas magamit ko kung mabuak. Kung sako. Lupi. Is that your first answer? Hey, I'm talking to you. Is that your first answer? Yes. Lubi is wrong. Hint. Clue. Mulang gina inyong ganahan. Clue. Hint. Clue. Alcancia is wrong. Pangitan ako silang Ivan ni ato daw sila sa taas. Kaduhan na sila ni ato sa taas tapos dibalik na po. Grabe kaya mga tao. Asa naman to sila dani? Pasin makakita akong kuwan dani. Ivan Cho. Uy! Tarzan! Uy! Si Tael! Kayo ba yan?
Oh. Oh. Regards ako sa nipple dip, ay ka. Nana pa rin tambon mo na. Ayan. Guys, mga tambon sa manbox. Welcome sa akong KUTAW question. Mark Lags, first time in KUTAW question. Ayan, ito na. Na ako yung isa ka KUTAW question. Tulo na kabuk chances as a group. Mas magamit ko kung mabuak. Unsa ko? Ay, sorry. Sorry, na carried away lang. Ice. Ice. First answer. Ice. Ice is wrong. Meron akong clue, sir, ha? Paminsan, puti ang color nito. Okay. Clue. Kulay puti. Usahay ang color ani puti. Sige, clue. Usahay, puti ang color ani. Puti ang color. Usahay. Sometimes, puti ang color. Sometimes. This portion is brought to you by Kitty's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Megs, gusto ba ka mag-pizza? Pag sure ba? For this month, I'm giving away free pizzas sa mga lucky YouTube subscriber na ko nga maka-answer sa ako question of the week with the hashtag Katie's Pizza. One winner will be randomly selected from the comments. One time lang makadaog per subscriber para tanan mo ako makabanding. Basin ikaw na ang ako makabanding sa Katie's Pizza located at Sea Oil, Bulwa, Cagayan de Oro City. Ready? Paunhanay ni kay every Friday ko mamili. Heto na ang question of the week. This portion is brought to you by Kitty's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Ay! Mas magamit ko. Doon ako. Oh, sige. Okay. Your final answer is Fluorescent! fluorescent is wrong! Gihabo! Nga naman. Kabalo ka, ang correct answer, Brian. Ice! Ice is final? Ice is wrong. Final answer. Okay, your final answer is? Itlog. Itlog is? Ha? Itlog. Final answer? Itlog is? Egg. Egg is? Itlog. Oh, itlog. Is that your second answer? Yes, itlog. Itlog. Itlog is correct! 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 Pag. Sir, grabe, ang galing nyo, sir. Galing nyo. There you go, our Tinago episode. Sana nag-enjoy mo. Please give it a thumbs up and share our video. See you on the next episode. Babes, okay na? Nag-enjoy ka? Nag-enjoy? Dito sa yung short. Wala mo na-share. Sorry ka. Maduro ta, babe. Share na niyo makita na ako, babe. Ang correct answer na, ha? Itlog. Ayun na kung start na rin. Ano? Bumabuak ang percent dito na magamit. Ang iyang one. Mas